dayta. Nung ako lang dyan bukan, ibang dayta. Nung ako di dyan bukel, sikog dayta. Okay, thank you ti request yung kapsat. Itulong nyo ako, iti barangay natin ang kuhan. Request ni Chris Manulak, biyadan na 200 pesos. Ni Jason Manulak, 200 pesos. Ni Marlon Pariñas, 200 pesos. Ni Apolinario Felix,